Lajmska bolest je sistemsko oboljenje koje zahvata više organa u telu čoveka, pre svega kožu, nervni sistem, srce i zglobove ukoliko se ne leči da kažem, na početku pri pojavi simptoma, može da prođe kroz 3 stadijuma svoja i da posledice čak i sa invaliditetom. Ono što je najvažnije, to je da to oboljenje u najvećem broju slučajeva se završi sa kožnim promenama ukoliko se koristi antibiotska terapija. Dakle, oboljenje ne prelazi u 2. i 3. stadijum i ne daje težu formu bolesti, odnosno ne daje posledice. Lajmska bolest je oboljenje koje je prvi put otkriveno 1975. godine u Americi, u državi Connecticut, odnosno u gradu Lyme, pa po tom mestu, odnosno gradu, je dobilo i naziv. Uzročnik ove bolesti je 1982. godine izolovan, to je Ioxodes damini iz digestivnog, odnosno trakta krpelja. Na našem području je prvi put detektovana bolest u Srbiji 1987. godine, a u Pčinjskom okrugu mi registrujemo oboljevanje od 1992. godine i ono što je važno svakako je da pravovremeno postupamo što se tiče prevencije te bolesti i što se tiče nekih ličnih mera koje mi sami treba da provodimo i što se tiče lokalnih samouprava. Lokalne samouprave imaju zakonsku obavezu po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti da sprovode tretmane dezinsekcije, odnosno suzbijanja krpelja svake godine. Ono što je važno, to je da mi kao pojedinci ne pokušavamo nikakva vađenja krpelja, bez obzira što se to ranije činilo, jer kada sami izvadimo krpelja, odstranimo sa kože, mi se obično ne javljamo lekaru. A važno je javiti se lekaru upravo zbog prevencije 2. ili 3. stadijuma bolesti. Dakle, kada se javimo lekaru, to stanje se prati narednih 20 dana. Dakle, vreme za pojavu simptoma je od 1 do 32 dana. Mi obično vršimo testiranja nakon 3 nedelje, kada je vreme nakon koga se mogu pokazati ta takozvana sveža IgM antitela u krvi čoveka i to je laboratorijska potvrda te bolesti. Obično se simptomi u kliničkoj slici javljaju dan, 2 nakon uboda krpelja, najčešće 3 dana i prva neka promena, najkarakterističnija je to ovalno crvenilo, odnosno mrlja, koja se na mestu uboda, oko mesta uboda, koja se povećava vremenom i iz tog ovalnog oblika prelazi u prstenasti oblik, to je prstenasto crvenilo i značajno je kada je veće od 5 cm u prečniku. Dakle, najvažnije je javljanje lekaru i stručno odstranjivanje krpelja, jer pacijenti kada sami vade obično zaostane rilica, pokidaju krpelja i to nosi rizik od infekcije. Ono što je važno, to je neko vreme odstranjivanja krpelja sa kože, to je bitno da to bude u roku od 24 sata do infekcije, odnosno zaražavanja dolazi, kada krpelj boravi duže od 24 sata, najčešće preko 48 sati i celokupna priča, odnosno se svodi na to da se na vreme javimo lekaru, da se krpelj odstrani, da uzimamo i tu preventivnu antibiotsku terapiju. Tu postoje u struci, da kažem, podeljena mišljenja da li preventivno uzimati ili ne, ali u svakom slučaju treba uzimati 10-dnevnu preventivnu antibiotsku terapiju. Ukoliko ima kliničkih promena, nakon 20 dana, 21 dan, 3 nedelje treba testirati laboratorijski i takvu promenu, odnosno uzeti krv za laboratorijsko ispitivanje u Zavodu za javno zdravlje u Vranju, nalazi IgM antitela, potvrđuje infekciju, potvrđuje oboljenje, nakon toga se osoba, pacijent javlja infektologu, ordinira se 20-dnevna antibiotska terapija i takva osoba je izlečena, odnosno sprečen je razvoj 2. ili 3. stadijuma bolesti